Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama balik dan sana bersama Ambo di channel Ibrahim Jambak Bisati IJB. Salam ajo, salam piamani. Meniko dan sana. Sebelum ajo berdoa. Aduh, salah satu dari subscriber ajo bertanya ke baki ajo. Apalah nama YouTube ajo kau cakap kan? Nama YouTube Ambo Ibrahim Jambak Bisati mah ya. Jadi Ambo penasaran katanya kan kambo. Dan Ibrahim tu sia, dan Jambak tu sia, dan Bisati tu sia aja kan. Jadi tidak mengalaan nama channel Ambo doh. Ambo indah. Jadi sebenarnya mereka dan Ibrahim tu adalah nama Ambo. Kepanjangan nama Ambo Ibrahim Yusuf. Ibrahim panggilan sehari-hari. Sedangkan Jambak adalah suku Ambo Jambak. Dan sedangkan Bisati adalah nama kampung Ambo, nama tanah kelahiran Ambo. Dan Bisati itu adalah desa tempat tinggal Ambo. Dan nama dusun keteknya ringan-ringan Pasyalaweh. Nama negarinya Bisati. Di sini tampe Ambo lahir, di sini tampe Ambo digadangkan mandeh hingga kininya Ambo merantau di Sijunjuang. Itu di sana. Jadi sekaligus bagi tahu di sana dan anu tahu sama Ambo gitu kan. Kalau Ambo takut saya lah beramu Ambo. Orang lah beranak sepupu Ambo. Padahal bujang ting-ting baru kan. Kini mengko boroso gaya kan. Ayalah dan sana. Jadi mana biasa Ambo bagi doa kepada di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada Dusana Ambo, baik itu Dusana Ambo di kampung ataupun Dusana Ambo di rantau, Dusana Ambo na masih setia bersama orang gaya di kampung ataupun Dusana na mencari peruntukan di rantau orang. Semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di jalan yang benar gitu. Diberikan keberkahan rezeki, keberkahan hidup, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan untuk Dusana Ambo dan bujang-bujang, semoga Allah bercapai mempertemukan semua jodoh termasuk Ambo kan. Jadi Dusana kini ko Ambo nio melantunkan sebuah selawat. Ko bisa disebut selawatnya sedang viral Dusana. Orang yang viralkannya bernama Kang Ujang Bustami. Tentunya kalau Dusana dan sering mencari YouTube pasti kenal jo Kang Ujang Bustami. Beliau tuh seorang bisa dikatakan seorang ustadz mungkin yang melawan dukun-dukun santet yang berilmu sesat, yang berilmu hitam gitu. Jadi dakwahnya di sana melawan orang-orang yang berilmu sesat, berilmu hitam, melawan orang-orang yang berilmu di mananya bersekutu dengan jin setan iblis. Jadi ini mengikrarkan gitu bahwasanya barakai selawat bisa menghancurkan pengaruh kekuatan jin setan iblis, bisa menghancurkan kekuatan jin setan iblis seberapa pun kuatnya gitu. Nanti Ambo bacakan selawatnya kepada sana, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sana selawat ke Rasulullah SAW itu kan banyak manfaatnya. Salah satunya yang tadi lah gitu, menghancurkan kekuatan jin setan dan iblis. Dan manfaat yang lainnya lah pasti Allah pasti berselawat ke kita kan. Satu kali kita berselawat ke Nabi Muhammad SAW, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Jadi ya dengar dari Buya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi
sallu alaihi wa sallimu taslima. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Injak sekete anu sana artinya sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hendaklah kita orang-orang yang beriman berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena manfaat dari selawat kau banyak di sana, banyak manfaat dari selawat. Dan salah satunya ialah dengan berselawat kau kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Rusana Ambo, tanpa memperpanjang al-muqaddimah langsung saja Ambo akan bersenandung gitu, berselawat. Namun selawatnya yo ndak tahu Ambo, tapi nan viral-viral kecil orang namanya selawat Kang Ujang Bustami gitu. Yang acok membaca mengikrarkan selawat Kang Ujang Bustami gitu. Jadi bunyinya menika Rusana. Bisa Rusana amalkan setelah salat lima waktu atau setelah salat sunat, salat tahajud atau salat duha gitu kan, ataupun dimanapun sanak berada, sedang duduk-duduk di taman atau sedang bangun karajo gitu kan, asalkan di tempat yang baik dan suci, bersih. Jadi di sana Ambo dimanapun berada, selawatnya mereka. Kita mulai kalimat pembukaan dulu kan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma shalli alaihi. Jadi mereka untuk sana selawat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم
واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyaklah dun sana ambo. Itulah tadi solawat Kang Ujang Bustami yang tanpa musiknya gitu. Bacaannya supaya mudah dan sana ingat, ulang sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Insyaallah barakat salawatu. Allah jaga kita dari pengaruh buruk, Allah jaga kita dari gangguan jin setan obilih. Karena berkat wasilah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita akan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dusana ambo dimanapun berada, supaya ambo bersemangat membuat konten-konten selawat, cerita horor dan konten-konten yang lain. Dukunglah ambo dengan cara subscribe, like, and share. Karena dengan cara demikian ambo bertambah semangat membuat konten-konten terbaru. Salah dan khilaf di sana ambo minta maaf. Tentunya ambo hanyalah manusia besok. Salah ke Tuhan Allah minta ampun, salah ke manusia minta maaf. Salah dan khilaf ambo mohon maaf. Kalau seandainya tersobok dan sana nambah baik, maka ambillah keganti pedoman. Kalau tasu di sana dari yang bukan buruk-buruk, maka jadikanlah itu tuh pelajaran. Bahasanya buruk itu indah baik untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Taik besandi sarak besandi kitabullah. Hidup ka dipakai, mati ka ditepati. Hidup ka dipakai, mati ka ditepati. Mulai dari kini kau sana mansuan sulah maan sulangkah semayang lima waktu berjamaah di masjid. Karena apa? Lah banyak tanda-tanda kiamat. Bahwasanya duya tampil dan kita hunyi kini kau subhanallah akan mengalami masa akhir dari dunia. Karena zaman kita kau adalah zaman terakhir atau akhir zaman, di mana setelah zaman kita tidak ada zaman lain doh. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW dan kita adalah
yang disebut dengan umat akhir zaman. Oke, sana ambo dimanapun berada, dukung taruhlah channel ambo ko, mudah-mudahan capek berkembang ke arah yang lebih elok, yang lebih baik, yang lebih senang untuk dilihat. Kaganti sebuah pidoman patang je pagi, siang diambil ke patungkek, malam diambil ke pasuluah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk diri ambo sendiri. Oke, dan sana ambo dimanapun berada, bersama balik kita di konten-konten ambo berikutnya. Salam ajo, salam piamanik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.